In 2013, William Ruto tari kubuli president. Alinge deputy president was running mate ya Uhuru Muigai Kenyatta. Lakini abasigizi bonsi bakamwakira chikura. Bakachamo bakamwachikura. Mbachi tikota banga yaya. Yaya tari kubuli president bonti atwata ne chikura chito. Buneke saku. Bakachamo bonsi bakamwakira chikura. Inyora ngachinga kichu nenimba beta accused of issues to do with the 2007 post-election violence. But they didn't care. Bakachama bonsi bakauyo mabaki chikura. Boni igoso esigisi machi parenjera chiro wasiri. Bali mukuru na akuru mnanje. Wakora na akuru waswa total wachago chikericho. Muroche chipara mnachire. Chingalibia. Climbing lanes all over. Kukurwa no mundu kuruso tikibono kugenda chibirato swe gusi agapara gachakoba agakoli nabokoraga narura sichipara chingia narura sigisi nazero charalia gusi nabokora chipare chitalibon chiagacho 3 years ago apana chiagacho to before asenyenje yake obo mubwabo mdeta abagusi tuale brengele bimo this time round. Ntegera kabisa. Obo mubwabo. In 2017, William Ruto bado ali running mate yangu ya Uhuru Kenyatta. Aba sigisi abu bonsi bagachamo chikura chonse. Bakalemerelia. Nalinga kurwa itukugete nguru Eldoret. Ngogenda kwanza kwa soldo chindi parambi yachiro ukuri Eldoret ngogenda uli kaka na kiasa akuru Kitale interchange nere ko kumaili 6 uru wasimaili 8 wasimaili 9 ingia erosire kama korosie bypass chete ko soka uwe taisiko onyo ko kuru Kitale the last mwete Eldoret town ewa the bypass yo ko soka mutua aliyo kando chiban forest uchimoy ochina akuru evyo zimbia rose di ujuziga obo kahambi baite William Ruto kon 2013 mpaka 2022 na ubo akerete bakanyora all those development projects. Bagusii ntobuwa the option. Na batabetinga kirenya challenge kirokeli. Kira aboliti akaleta Bagusii amo akanyora chinguru akande serikali aka demand yamba ndi mgibyaro asati wale. Tiangiro for the last time. Epareli ya kurinyambera mpaka miruka elami abantu mogweto mumaita manganaya epara yakuru mangaisecha bonyunyu uchimotopo elami onya chai epara eli yakuru ya asakuru kunga keumbu kuchigale elami epara yakuru keroka ikagenda mpaka sako kunyangoso ikabwatu ujubusungu elami palingia kabisa epare lia kurumetamo ikeroka mpaka sako kunga kebirigo elami mnyachae taire tipo president but tukachamo n'Abagusii tukarakana ntunige nteke ekemo ekike kamwa chinguru Omugusii akaiwekana amagendera yo agacharalia Gusii Matiang'i chipara nesi nyinge nyacharo sati Matiang'i bon Matiang'i kama kuimuka kerai wekirko kirieken first kali Ministry of Education anike uzingo kwana chiskuru kusinja agachite sana genda yanyansiongo wanyero lewne enda ali ako kusironga kusintu aligereti ubia tiandie kukwana magana yimono ndabasugwatire nyonga maiga kigusia kutimiti osembi yakere akina taoleti amangana ucha Gusii tiatata kama ene linga tainga ukwana mono mende bantu bayo akamayo authority central bank Gusii no mende central bank ningi immediate koleta Gusii nga chipe chonse piti Nyanza chikuru Gusii chanda Nyamira chanda Kisumu chanda Doma Bay chanda Migori ngate na chiko na waka western bono chipesa chinse major chonse. Do you know what that means? Matiang'i akamake sure lami ya Eliakuru daraja 2 kuchisunika ya Igoiru ya wekule lami highway kusiga ndo amatenga ntutu ali interchange bune lera
daraja mbili ali uruchinya nyamataro gali bono mpaka Kisumu how many minutes to kwera omuntu nabakomenya comfortably Kisii town akole gasi Kisumu muntu bwate gali amenya Kisii town akole gasi aralia Migori muntu bwate gali because within 1 hour you are in where you are supposed to be. You're gonna book 6, 7, go 7, 8 negas in whichever destination you wanted to go to. Ikaigora Gusii, boni ga bantu na wacha amenye Gusii bakore gasyo. Babande it is now opening up Gusii, and in fact Matiang'i ko besi dira better. Boni ga in the entire western block which are Kericho mpaka Bungoma. Town iteyo biashara biri buna Gusii Kisii town. Take it to the bank. Because yoko igorokoro chinchera. Bono gucha Gusii it is easy. No me tenga daraja mbili nere korageli chi town ni cha western block paka Nairobi. Yanda boni ga Kisumu. Enda gare ikuru daraja mbili. Monda gocha maambi. Oko live ndo biae oirani Samoja is back to Kisumu. On ye chiro cha. E biashara bine bia kini bosongo. That's why the anga chibe zangu bichiro bosongo sana. Anga onso the revenue ere igoromono. Anga tole 2 billion plus. Because cash flow ya bosongo e biashara ere igoro. Ere igoro. Uko igora kuno kwa muhimu. Apart from central bank yeye, nuko igora chinchera. Kwanza chinchera yanda gali bone ere pale ya kuru metamayu asako kuchichebi ng'ombe. Elami. Oyi Matiang'i. Eski mwale so ya chipara chibiki chilami. Yendo bwate pale ye ya kuruligo keroka asakuruku amabuko. Uchirigo ma elami. Oyi Matiang'i. Abutalise wa Matiang'i to kwanira. We are talking about Bugetutu. Matiang'i tali Bugetutu. Abanchu abalagireri ba ne baguru Nyamira county. Ogo chamo ndubwati option. Paka to chamo. Ekiame ke Matiang'i aleta ya Jubilee. Onya kia cholra kuchakera. Tuko etwensi pi. Ndu tuara confusion katima. Ngano. Let's consider this. No. Matiang'i ndo tukumo sava atoretere nomination. Awe say nomination to chole viongozi via. Kitoguru nomination, that person is already the MP, is already the MCA, is already the senator, is already the governor, is already the women rep. Kitoko kenda etuchete one way. Red Gusii ngima pay. Nomination eto good leaders. Kuchumotu noko confirm. Simple. Ntuba option. Ene renchera yoka tora agache Gusii. Boni gamoroche mangana ga Nyamira. Go in another video, I'll talk about that. We need to be together and support the party.